naš brat Nikola piše: poštovana gospodo, da li imate pomoći za one koji su oboljeli od mržnje? U konkretnom slučaju radi se o predsjedniku Skupštine Crne Gore koji je u apostasiji, a svoj položaj koristi za napad na crkvu Božiju i arhijepiskopa Amfilohija, pošto je Skupština najviši konstitutivni organ vlasti i svi mi imamo predstavnika u njoj, a samim tim i ona predstavlja sve nas. Da li se nešto može uraditi da se ovom nesrećnom čoveku pomogne, da se i on pokuša izliječiti od ove bolesti? Očigledno je da su u vreme komunizma da su se visoki državni funkcioneri prosto utrkivali ko će češće i žešće napadati pravoslavnu crkvu i njene vladike i sveštenike. Kažu da je komunizma nestalo, ali još ima državnih funkcionera koji se ponašaju kao komunisti. Evo jedan takav i od ovih funkcionera o kome piše Nikola. Ja sam malo propomenuo da 50 godina je bilo jednog žestokoga pritiska, ne samo na crkvu kao zajednicu, kao jednu instituciju, nego i sve koji su pripadali toj crkvi, dakle mislim na narod konkretan, gdje su ljudi pokušavali da pronađu rješenje tako što su se okretali od crkve, pokušavali su u tom sistemu da pronađu svoje mjesto, da na neki način obezbede sebe i materijalno, a to je moglo da se najlakše i najbolje uradi tako što bi se okretali protiv crkve i govorili najružnije i najgore ove stvari o tome. A očigledno da mnogi ljudi su pelcovani tim demonom, tim virusom mržnje prema svemu što podrazumeva crkva i duhovnost. Kako da se izborimo sa tom situacijom, sa tim stvarima? Najlakše i najjednostavnije je da mi budemo onako kako je potrebno, da mi budemo pravi hrišćani, da mi ispunimo naše hramove, da dođemo svake nedelje na liturgiju, da se molimo Bogu, da molimo Boga da i tim ljudima koji su protiv crkve otvori duhovne oči. Mnogo puta se dešavalo da ljudi i koji se okrenu protiv crkve da jednostavno u jednom momentu shvate i sagledaju. Primjer razbojnika na krstu koji se u posljednjem momentu pokajao je veliki primjer koji sve nas opominje i pruža i pokazuje da Hristos pruža šansu. Sjetio sam se i primjera jednoga glumca koji se zvao Porfirije. I u žitijama je zapisan Porfirije glumac. On je nesretnik se rugao sa hrišćanima, rugao se sa krštenjem, pa je po pozorištu na sceni izveo jednu scenu kojom se on kobajagi krštava i on je ušao u banju sa vodom i izgovorio je 3 puta krštava se sluga Božji Porfirije, pokušavajući na taj način da se izrugava sa svetom tajnom krštenjem. Mislim, Bog je otvorio toga momenta, prihvatio to njegovo krštenje, bez obzira što je to izgledalo kao igra, i on je čovjek stradao posle kao mučenik, ispovedajući Hrista. Sila Božja je velika i od nekog najvećeg progonitelja hrišćanstva može postane najveći svetitelj. Pa sjetimo se i apostola Pavla koji je progonio hrišćane, koji je odlazio u Damask da proganja te hrišćani. On je bio jedna vrlo značajna ličnost koji je, kako bi rekli danas modernim jezikom, bio trener tih ljudi koji su proganjali hrišćane, jer on je poznavao kao učen čovjek metode kako da se najviše izmuče ljudi, da im se što više produže muke. Pa on kao taj trener odlazio i poučavao i progonitelji hrišćana da mu se Hristos javio u svetlosti i da bi ga preokrenuo i okrenuo prema sebi. Na nama je da se molimo Bogu, na nama je da popunimo hramove, na nama je da se pitamo, a šta sam ja uradio
da bude bolje? Šta sam ja uradio na svom duhovnom razvoju? Šta sam ja uradio na duhovnom razvoju mog komšije, moga prijatelja? Gdje sam ja pokazao pravoslavlje? Da li sam ja pokazao pravoslavlje tako što sam svoga komšiju i prijatelja i nekoga sa kojim se ja ne slažem uzeo pa isprebijao ili nešto mu ružno učinio? Da li sam ja pokazao ljubav? I ljubav je nepobediva. Ako ljubavlju krenemo na naše neprijatelje, mi ćemo ih razoružati. Nećemo moći našim oružjem, našim sabljama da uništimo neprijatelje, nego samo ljubavlju. I to je ta duhovna borba koja traje celoga veka i koja je vrlo značajna i važna i koju ne treba da izostavimo. Mi obično to smatramo, da ja uradim, da ja udarim ovome šamar koji je meni udario šamar, a Hristos kaže, ako te neko udari šamar, okreni drugi obraz. Nije to slučajno rekao, to je najteže i tu je ključ našega rešenja. Ako mi ispunimo naše hramove na svakoj liturgiji, neka se zapita svako, kada je posljednji put bio na liturgiji? Da li je to jedan put godišnje, ili jedan put mesečno, ili svake nedelje? Ako mi ispunimo naše hramove, ako ti hramovi budu puni i okrenemo se Bogu u molitvi, nikakva sila, ništa nam neće moći nauditi. Kako kaže u Evanđelju, na zmije i škorpije stajat ćete nogom, ništa vam neće nauditi. I sve te zmije i škorpije koje se okreću protiv Hrista, neće da opstanu. Pa setimo se samo 20. veka, najveći progon hrišćana je upravo bio u 20. veku. Mi smatramo da je najveći progon bio prva 3 veka. Međutim, za 70 godina koliko je komunizam vladao u Rusiji, da ne kažem u Sovjetskom savezu, više ljudi hrišćana je ubijeno nego za 300 godina koliko je bio progon u Rimu. Jer u Rimskoj imperiji nije bio neprekidan progon, nego povremeno kad neki imperator smatra da je potrebno da proganja hrišćane, onda je okretao u tu kampanju progona hrišćana, a u Sovjetskom savezu to je neprekidno trajalo. A bilo je progona hrišćane i ovdje na našim prostorima, posebno u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je bilo čak i ona tragična epizoda koja je poznata gdje su određeni ljudi sahranjivali Boga. Znači, to je zaista nešto što je možda od svih krajeva u onoj bivšoj Jugoslaviji, u Crnoj Gori bi najveći progon hrišćana. I zaista je bilo teško opstati u takvoj jednoj državi, u jednom takvom mestu koje je puno svetinja. Jer ne znam da li ima neki kraj u ovoj našoj zemlji gdje ima više svetinja nego što je Crna Gora. U Crnoj Gori, pa možda i u hrišćanskom svetu. Pa jeste, tamo setimo se samo da u Boki Kotorskoj ima preko 200 hramova. Ja ne znam da li ima tako manje neko područje geografsko gdje ima više hramova. I zaista to je jedno teško, jedno nasleđe, jedno antihrišćansko, jedno borbeno koje je trajalo od 45. godine do današnjih dana, gdje se i nastavlja ta jedna borba, pa onda pravljenje određenih grupa koji sebe nazivaju crkva, koji nikakve veze nemaju sa crkvom i tako dalje. Znači to je sve pokušaj da se taj narod zbuni, da taj narod ne zna gde će, da li je, kaže, ova crkva ili ona crkva. Pa ljudi, zna se šta je crkva, ne može svako ko sebe napravi tamo da obuče svaku mantiju i da kaže ja sam sveštenik. Pa to ne može, to je. Zamislite kad bi neku u svetu se pojavio da obuče onu belu rasu i da stavi kapicu da kaže ja sam papa. Pa odmah bi ga uhapsili ili bi ga stavili u zatvor ili u ludnicu. A kod nas se tako dešava da svako sebe može da proglasi da je on nekakav sveštenik, da je on nekakav mitropolit, episkop ili ne znam šta već. Nažalost, kažem, to je jedno teško, jedno nasleđe, ali kažem, to samo možemo sa našom molitvom, sa našim životom liturgijskim, post, pričešće, ispovest, traganje za duhovnošću. Samo tu možemo da pronađemo ključ i rešenje. Sve ostalo
jednostavno nema mesta i ne može dati rezultate. Ne može niko sa strane da nam pomogne. Samo mi sami sebi možemo da pomognemo i tu je ključ. I tu traganje, to Hristos stalno govori o tome, da mi sami sebi iznutra treba da čistimo. Kako kaže, ima čak i grube reči neki put Hristos upotrebljava. Kaže, ovi su ljudi kao okrečeni grobovi. Zaista je to surova jedna reč, ali to prosto kaže neki put i mi sami sebe podsjećamo na to. Ako ja sam pravoslavac samo negdje u nekoj kafani, u nekoj tuči, u negdje tamo, da mi smo pravoslavci, skupimo se mi pravoslavci da isprebijemo oni koji nisu pravoslavci, to od pravoslavlja ima ništa. Taj pravoslavac treba da pokaže ljubav, čak i ono prema onom muslimanu i prema onome koji je tu njegov komšija. Ne možemo ni da uzmemo pa da ih ubijemo tamo, nego treba da pokažemo ljubav. A ta ljubav pravoslavna koja bude zračila, on će da onome čoveku stvori jedno osjećanje da su to dobri ljudi, da su to prijatelji, pa će da se upita, pa možda i ja da postanem pravoslavni.